MPCC MNF ani sarkar chhok zak zaka anin beive mal boka maro chutuna ero chuan common candidate annei tarup mai ni zeti tu pakhathian anon report dan chuan kar khata class sompuruk point pathum la zelang ani point pathum ti hi chu semrol na ni wang ani a pakhatin somparuk ala pakhat dang sompuruk pakhatin sompasari ala chu teng pe chuan asiam rem theyanga zeti tu pakhatin no pang samsari po enkol ang ani Mizoram College a hian political science zeti tu pathum emo aya tlem nei college paruk an oma tin kar khata class an lak zat sompuruk point pathum nei pahni anom line ai tam zeti tu te class la kama hi college pali line oma tin zeti tu le zirlai anin thlauna tira teacher to ratio 1:79 ai nei tam hi pahni anom bokan ole tuntu video chuanin news tharlam chi to lo te hle tharlam te pokaron react na tin video to lom panga hianin hemi pisa le zirna in kai turan tan chungchang Dr. Mathlana'n asoina statement asoina audio kan ngai thlanga audio record chu video top lam panga karon da anga kan react bokanga chu thil po chu ti chuan hei voi news a hian MPCC in IAF kota lengpui airport lan du lo ti chuan in common candidate an nei chungchang te le tlong nut chan hi poimo bokin ka ria hi kan react phayang ti chuan in masabera han kalila MPCC in IAF kota lengpui airport lan du lo Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Vigilance Cell hroi tu te chuan vo in ni ruk thariat kumsang ni somni pali chhundar sompani khan Aizawl Press Club press conference an neya Indian Air Force IAF kota lengpui airport lan an du lo thule lengpui airport en kolna atan Mizoram sarkarin asen belna sat thu an soi MPCC Senior Vice President Lanun moi chongo chon lengpui airport ti mason na tura malak ngai te an hau takin chengwai bel che zatam tak angai don ti soin lengpui airport hi kumtam tak sum hlo char na turan ya wangin private company atanga beise tur ommi alovani kan state ang sum le paya har satak tan ti thei ani lo bok chu wangin central sarkar chakna ringa kan ti angai ani ber mai aron tia central sarkar atanga kan chanve sum engemaw zat po pena zoi lengpui airport ti masona na tho chun zoma tul ti soin lalun moi chongo chon ain kol sen sawa kumtin cheng noi zatel hlo char ani Airport Authority of India AAI kota hlan hi option dang pakhatania ti in AAI hian lengpui airport lak an chak lem lo wangin political intervention angai thung tur thua soi MPCC Senior Vice President chuan IAF kota chuan lengpui airport hlan lo sham tura Mizoram sarkar ngenin lengpui airport ram hi zimte acre zanga somsari vel chawania ramle mipuiten kan mamo anga commercial airport ti lena ti changtlun zel nan kan mamo tur du khoppo om lo chuti laya IAF man big tura haram engemaw zat sa thlak chu ti chi ani hau lawang mipuite poisoina athling hialang IAF kota hlan chu an tia lanun moi chongo soitanin lengpui airport en kolna tan hin kumtin cheng no iza chuang a hlo thin RTI ek chana social media lama darvaka diktok lo dewom CRPF lo zong Mizoram police atana sen sote chutel ni lo mel RTI ekatanga chana ve katangin kumsani somni pathum khan lengpui airport en kolna tan hian CRPF lo nen cheng noi sangkhat janga velania hemi kum vekhian summu chwa chu cheng noi zaruk som pathum vel ani tikhania ei punun moi hianin thil pakhat cheng deuh ron clarify ania ya chu RTI hi 100% za ina lo rin tlak lu tuklem lo ti hi aron ni ta tin heta ZPM lampang puti BC te po khan kan video hunung bera khan aron soi boka RTI chan na po uluk dewangai thu te po ron soi in ka hriamo putin te khania RTI ek chana hi lo dik lo chang te po ve thauti hi kan hriata tha ometi chuanin hei cheng noi sangkhat janga an senral na china cheng noi zaruk som pathum velan hmuchhuak ani lawsuit turu khop mai chu wang chunin Mizoram hen kan zo ngang lo wani tin state dang Kenya state changklung zok te point airport hi midang kutan lo hlan to thin khania amai ro chu hei congress hianin suggestion thatak mai ron ne hetiang hi atra constructive criticism kan ti ang chi in be na ni lo mo omje chu hei tuna hianin e title kan hmong hian IAF Indian Air Force kuta
hlan kha an du lovani an du lo chan chu central sarkar chakna ringa he airport hi man tangkai kha thra an ti viau maya chumi tan chon he suggestion te pon nei thra a chu hei heta kan muang hianin airport authority of india kuta hlan hi option dang pakhatani anun tia maro chu a political intervention ngai thung tur thu an ron soitel boka heting hianin kong hiron ko mu thin sela ti theini chon zpm po hian heng opposition te thu soi hi ngai poimo thiam se ti tlak le thania an ngai ni chuan mo opposition ni wang shima an thu sei chu kan tir wang ti ngotang hi thil tha poni chong lo suggestion tha ani chuan mo suggestion tha thuron tha ani chuanin zom ngei se adom khopin ka hria chu MPCC lampang an ron ti tha tak sitani ti chuanin common candidate turun puang tin ya MNF le MPCC chuan zanin ninga thariat kumsani somni pali hian chan mari west indoor hall MC ward number 6 by election lom turat tana an common candidate turan puang MNF le MPCC common candidate tur hi bill to corporator ani laya thi zon zo sang le na puilarin feli chan mari west an yalarin feli hian apasal ward luya apasal io atum don tinia pilarin felis fakom kati mm heti anga pasal te io zo thei an niringo ta mania inrin tok na aron hei hi atha ka ti tin pujon zo sang le na hun lo takin mishing ramro thi chu ni mishing ramro ta nia an boral hi poi kati khop me by election nei nga ya anom hi engpo ni se kan share sun zom zelanga zpm chon by election ta na an candidate h laram tluanga son of h big chungnga chan mari west an lo puang to ani hi chan mari west mar veng presbyterian koshan upa ani MC ward number 6 hian chan mari west eden thar le hun thar veng huamin MC in thlan hunung bera jon zo sang le na hi MNF ticket in thlan tlin ani zona hi anupui ne na an fa te an le khazir na mun deraduna an da holam dellia an thien te ina an thlen na mars ni somni pakhat kumsani somni pali khan ara te ka wangina thini tinia hei boral thut kan tiang si kha ani mela pilarin filipo tor puyoma chuti rolin hei apasal io tura arunin candidate hi ke ka fak khop mai pilarin feli hi mo ti chuanin kha chu lo da thatai la kha chu topic dang ani tani amaro chu hethilian topic dang ron hring chuak ta chu MNF le MPCC thok dun ta thla theni heta autonomous district lampanga po an lo thok dun to a ne nan chan nge kha amaro chu an party mal vote mu khachonin zpm kha ala phalo chu nia hei tuna chon zpm kan soilang lo theilo sarkar lai ten niatin party thang duang tak ron ni boka no pangveu ma se party thang duang tak ron nia tun ma zonga party pani in bei reng thin MNF le MPCC han thok dun ta hianin mino pui ngai dan engemo asiama chu tuna kan ram din mun chu nia ti chuanin heti anga party lian pani lowin bei reng thina han thok dun hianin enge he ward number 6 MC IMC te pomo in thlan result a hian eng tik takit nge ngonga ne ang te hi thil hriat chakom tak anin ka hria thanchu party lian an nian te chhelova MPCC le MNF te a han thok dun don ania chuwang chuanin uncorporator turan candidate hi atling mai lowang mo ti hi ngai danom ta ni zpm lampang an mal chan dona an hei an candidate tur te panon ti chiang to nia hemi chung chang hi in ngai dan comment section alo soi teu MNF le MPCC thok dun tat tur lai hi tun ma chon an ni hi mizoram ma chon an bak an mani bak enom chuang lova mo MPCC MNF ani sarkar chok zaka anin beive mal boka maro chutuna ero chuan common candidate an nei tarup mai ni ti chuanin hi thilpoi mo takani zalen august ninga kumsani somni panga anon tian chusualani hi tin hemi remchang a hen kan la lok dua zalen ti te beng warna ti te kan lo chirna sathina thu chiara omjenei map lo hi aron om thina chu proofreading lampanga po tanalak viewanga inga hria kumsani somni panga aron ti wang mai heiduna po hen eponi second chiar phayang PHE minister professor lalni loman tunhnaya aizol tuitlan tlong lui chu tlong hnai tlang panga lei omte amin na sata wangin anu na sa hleti mu chu ani thu soi pi PHC minister chon tlong lui nu na sa chu a thlit phim chunga hau taka wangin tuipam chua a khailak pha na sa hleya hei hin aizola tui har satna a thlen pha ti soin tuinu chan hrichiang turin ma an lak thu te
hemi chungchang hi chief secretary a soi pui ba ka aizol dc le amc ho tu tenen po soi hova amc lampo in leivung paitur an ve na sat thu te soin chandang om thei ani awangin ron mangin tlong lui che vel hi thla an lak wal thu soi PH minister chon tuilak na hre kaya tanga molung thu le molung thuram chung mun sang sanga leimin atam hlea chu tui tinu tu ani tak ber thu a soi ani ron tia he hi tun hai thalak nge chuka shelawa nge tun malam pang zo nu tha bia maya drone footage te kha an en theirang chuanin leimin chu alo om rengem mo lo na sarengem ti kha thita chak maro chu LPS news lampang a khana ron tilang thawin ka leimin kha chu lo na sat mel khop maya PHE Minister Professor Lalni Lomantun naya aizol tuitlan tlonglui anut na sat chan chu ramngo achereu na sat wanga tlang pangalei omte amin na sat wanga ni ti an mu chwa thua soya leivung pa iwanga nu alo ni lo ati LPS palain voina apisa komna a PHE Minister Professor Lalni Lomachuan tun naya aizol tuitlan tlonglui anut na sat thule athlit fiam chung a hau taka wangin tuipam chu a khailak pha na sa a he hian aizola tui har sat na athlen pha ti asoya tuinut chan che chiang turin tui lak na re ek kaya changa dar lung kai thleng lui din mun chu drone manga thala a anjir chian thua soya mo lung thu ram chung mun sang sanga leimin alo tam hle a chu tui tinu tu ani ti an mu chwa thua soi kan tui lak na tanga heta i mo lung thu ram thleng i arrange na a phak tur chin kha heta i mo lung thu lama tang khan an tita atha lui dung an la vekta heta close up te ponan la kha tu na chon record kan nei thlapa chuan mun nia an la ta ni apakha chu heta i aibo ka changa peng thla khumi i dar lung kai atang khwan an te ve thung ta chuta chuan adar lung kai chaklam kha chu a film thani chuta chuan mual lung thurama tang hian ron nu tan ti kha alang chiang emema chuta chuan leivung paiwang alo ni mi alowa tlang panga leimin alo tam na same na kin apo report kim chang i kan la ron siam thawanga mi pui riata mi pui te na i kan ram ngo kan ti chereu na sata wanga i tlang a lei om te amina wanga tuinu khani ti kha chiang reng ta i mi hring te i man made ka ti lo thailo khanga wanga min na sa ani so mi siam thale tur chon fura leivung tolna salu tukru leimin tuiti nulu tuktur veng tur chuan thei to pakan tan howangai Professor Lalni Lomachuan tuinut chan anjir chian na achanga an mu chho an data te chu tuinu ven theina tur project lian thamdeu siam nan te po an lamang changkai theidon ti asoya kan malak na hituna kan harsat na to mek sutkian ngal theina ni lo ma se nakin zela tanala changkai turani ati a hetianga tuinut chan zir chian na hi department in an voi khat nei na ani thu soibok PHE Minister Professor Lalni Lomachuan cyclone remala wanga tuilak na khol chia te chu siam chat mek ani thu soya khol chen khat gohati lama an thon thak te po in kar le vel chuan Mizoram aron thlenan be sei to thua soya cyclone remala wanga an khol tam tak achia ta wangin jun thla khan tui pam chwa konga harsat na an tok na sa hle a ni khata tuyan pam chwa po liter makta duai som panga vel chap ani thua soi tuna ero tui pam chwa tam chodeu to a chuti rwal chuan ro asurin lui tui anut na sat china wangin tui pam chwa khai lak le china tuna harsat na ber chu tui nu ani ber thua soi natural disaster quarrel ina arun ken terania chu wang chonin minister ni wanga leimin tu lo dan ngot thei kha ani silawa chu wang chonin puni te hi aril ru ha thin ngotin garing ton lai chu mi puilam pang kan lo phun vena sa thin box si ama chuanin ato bera chon hei pisa le jina in kai tu dan chung chang hi tun lai topic hot ber mainin ka seng poni se hemi chung changa achang tu department minister Mathlana thusoi hi in ngai thlaila hey voin ninga thariat sang is le som ni pali thotan ni tanga champhai lama zirna in zong te sarkar pisa te MZP headquarters champhai ina mala a andan awangin harsatna kan tok ani a chumi chungchanga chuan statement sei tur te ti chho tur te kanan neya
hetianga MZP headquarters Champhai na ma an la a college pakhat hanti ila khilampanga government Champhai College atana ma an la na milong ha ro u tia kanin ngen na po ngen yang omje nei tak lo wangin tun hun kan thleng ania apoi kan ti tak zet ani government Champhai College hi sarkar en ru sake mema rusa 1 rusa 2 le rusa 3 kan ti PM Usha katuna kan ti ta ka hian thom that mek ani ba ka zirti tu dabel chungchanga po tuna hian maniloka kan meeting a po post deal bel sak anni a chuteng chun file po akal ani Mizoram Puma College zirti tu te kai rol zo ka rationalization kalpui ani tur thu le phim khur takin sarkarin ma alak mek thu sirsiat ani nuwa po zirna le sarkar na ti khai lak chonga malak ani hi oi kan ti hle a zirti tu indaih lo na awanga har satna hi Mizoram sarkar hnoya college chong songin an to mek ani awangin zirti tu semrual hi boipui mek ani a college pakhat tana abi ka transfer lo ti hian kan zir chian na ati boi theya tin MZP headquarters Champhai hian an malak na hi lo chol sela kan du khop maya kini hian rationalization kan kalpui pawh hi aram theyang bera chak taka kalpui kan tum mek ani kan kalpui lai mek ani boka zeti to sem rual na hi kan ti do na zirna ina achat pui po kan be sia sti mi wang chuan mi lo ngai chang sam turin ka ngen le ani MZP headquarters Champhai changin nithum thlanga sang hi somhi pali le ani sompariat July sani somhi pali khan le kha don ani a sta chuan keima le commissioner tenen kan officer tenen stianga soi hong halin zirti to semrol hi kan momoni ti in tutluna kan siama Champhai tang chau lo hian mun sang atang po hian lekha kan dong nuala zirlai pol te ami malang te mi thanem ngai te NGO sang atang te pon don ani thina chumini wang chuan a khai ro zokin Mizoram pum pui ngai to in mai la ang ti in tutluna te po kan lo siam ani MZP headquarters Champhai hian sarkar masalama po an har satna an lo thlen to ti soya rationalization ero hi chu kalpui pha ani ngai kan shelo tuna hian kan an kalpui ta a ei ngai chan a thei tak lo hi enting nge niang o ti in kan ngai to a hetiang hi nge niang ma kan an lak tak zo ka har satna o ma hi sia thiam har te po chu kan ti ve thawa ke ni pon amaro chu in sia thiam ton na zai do taka in en chungin mai lang ti in kan hilai kan MLA te popular te engineer age in zalal te po kanin be ati khan tu jing thlek pon kanin be a chutiang chuan ma kan la ho ani nichena ka soi to ang khan itun in rin nikal ta ni thum thare chang hi sombi pali khan hilai Champhai not PL2 engineer age in zalal tenen through hovin higher technical education department a kan ho tu te khan kanin kowa ngai dan te kan soya sta chuan ngen le ni mai sela kan tia kan meeting zo kan han ngen le a khilaya an president po kan phone a pulal ten a phone phota king ka phone vele chting chuan thilom dan te kan in srila kan lo ngai to nge an tia thil thazok te a thlen kan be sei nuwa tunang hi kan thleng le ta ani atin tukin zinga voin thotan ni ninga thariat sang he som hi pali singdar som khan MZP general headquarters lam OB te anong kala an advisor in arang toy oma stiang chuan kan soi ho boka anin ban kan lo pharange hetiang ngot chu ani love an ti ani pon
chu kan ngai changa hi voina po ma takin press conference po kan ko thelo ani anin ti tlangan tuma kini lama tang chuan tingena kan relevant ti ta ka wangin voina hian press conference po ko ani ta ni hoisen taka zirti to semrol rationalization kan ti tur hian kan ti tura hian film khur taka zirti tu tele zirlai omzat zirchian angaya NEP sang ni som ni inzirna kalpui turamin phu dan thlenga ngai ventel ani hemhalak na hi Mizorama zirna athatna turata na ti ani college in munin thawlu tukte po he thil hian ati zia te po kan base ani government Champhai College in mun hi kan talang lokanga tuna hian government Champhai College a hian arts science commerce le BCA te kan neya Mizorama chuan anni hi stream pali nei omchun ani tin tuna hian commerce le BCA hi self finance mo tin an kalpui ani hei ziti tu hi sanction somli le pali sanction post somli pali awma ziti tu anghet regular kan ti hi somni le pasari an oma contract assistant professor pasari an oma rusa tangin ziti tu pali part time assistant professor som le casual teacher som le pathum man vain somruk le pakhat tanoma Mizoram hian state sarkar din college general stream kan ti ho art science commerce som na hi som ni anom me ka chung zinga chuan zirti to sanction post atanga te zirti tunga hian government Champhai College hi an sangber tu sanction post omzat kan ti hian regular sanction post omzat zirti tu omzat kan te hian hei regular te contractor rusa part time casual teacher ti te kanan bela hetianga college tanga hian hemi sanction post entinan somnga te lo nei ta sila an no kha ba ka rusa te ngeniang part time casual teacher ti te hoina zirti to sanction omzat hemi sanction post omzat an phak lo hi college panga anomani chiti lai chuan Champhai College chuan sanction post item da an ni in here thei om deuh hlek chu nia BCA le commerce self finance modin oma college in an chhara lom ti ani amaro chu ti chung chuan self financing mo ta an zirti tu te han pai chung po hian sanction post hi kan la pel thowa chu kan din mun ani a percentage ang tak phei chuan sanction post atanga zirti tu omza ta hi za somthum pariat point paliat paruk pali ani 138.64% an ani government Champhai College hi rusa 1 2 le tuna rusa 3 pm usha noya hian college tlem te poisa la dong vek zinga antela kumin kumtir po khan vaibel chenga an hunghe sarkar ma san hoya podu sakan lo ni to thina rusa wana vaibel cheng hian donga rusa 2 a vaibel cheng hi tho kini kanan sarkara chuda chuan college heng ho te hi adil tu ten nia pani chau pek hian ni wangin ngai tua nga antia chumia po chuan Champhai College hi adong le zinga antel ani chumini wang chuan Champhai College kan ngai tha lowa sarkar ma sa pon an ngai sak ning ka ria tuna po hen kini sarkar po hian kan ngai sak khop maya kan sia ani ngai sak lo anga thuthang omle Champhai College zirti tu indai lo na hriat pui lo anga thuthang oma hi apoi ka ti tin MZP headquarters Champhai tena an phut zirti tu da bel an du na political science le economics chungchang hian en le taila political science le economics sa zirti tu indai lo na aron tarla na hi om kan ti puya zirti tu te po pali nei tura pathum ten lo neya khatiang khan har satna chu an talking kan ringa zirlai ten hetianga thlawang ron hausak te po hi an ti tur om apo kan ngaya an som kan ti hleni
kum sang hi pali som hi pali kumin chung hian Mizoram pum puyangin ke ni chon kan ngai tu a zirti tu indaih lo na hi tirh dan kan zona ngai kan te casual teacher te kan dila tin a het potuna hian som thum lai la kan dila stiang chon DPNR ra te thu to finance in chia meka stiang chon ma la ani tin casual teacher po ti le ngai kan tia amaro chu finance department lamin tuna omsa ho hi semrual photula rationalize photula chuan asanin ngai to ni ro se an ti wangin rationalization po hi ti hian kan kalpui ani mani lok pokhan laya kan chamber a hian finance department le DPNR officials tenen and tinge zirti tu indaih lo na hi kan sutkian theyang kan har san nei tinge kan sutkian theyang ti in kan ngai to howa tiang chon adil dan turte tin DPNR ate finance ate file la kal le do na sa chon mi lo se thiamanga hi kan har san na ni ti in kan in sir se poka tiang chon hala kani Champhai College Political Science Department a hian sanction post pali oma pathum hi kan no khata zilai amza thi zani somthum pasari an nia zeti tu pakhathian anon report dan chuan kar khata class sompuruk point pathum la zelang an ni point pathum ti hi chu semrol na ni wang ani a pakhatin somparuk alanga pakhat dangin sompuruk pakhatin sompasari alanga chutiang te chuan siam rem theyanga zirti tu pakhatin no pang samsari ko en kolang ani Mizoram College a hian political science zirti tu pathum emo aya claim nei college paruk an oma tin kar khata class an lak zat som paruk point pathum nei panni anom line ai tam zirti tu te class la tam hi college pali line oma tin zirti tu le zirlai anin thlauna tira teacher people ratio 1:79 aya nei tam hi panni anom bokani heta tangpo hian Champhai College duhna pu Mathlana'n te ron soi ki figure ne na ron chang hmiah pui khop mai khalai taka kha chu chan chu Champhai lampang an tor pui thu an hria thiam thu le thei to pan chua thu aron soi vek to mo aron soi vek to tin khami pialama khan college danga chuan chutiang za chu nia chutiang zat an mani ai Champhai College aya ratio sang zo ka kha aron mention ta ne an zirlai no pangza ta tanga chiara zirtir te pakatina en kolza te po kha Champhai aya sang kha an lo om teu mai ne kha Mizoram chunga han college tam lu tuklo maro chu tu na pali aron ti te kha tam takani ringot Mizoram chunga nga kan ngai to ni chon college tam lu tuklo kan ram chunga hen chuteng te chu nia mi pui te hi kan pang chang ma em ti te po chu ron oma maro chu kan college chat na tur mo khati anga thei top kan chu ero kha chu atha am ero chu politics hi katan ani rol hian midang tan ani ve thawani kan college tan ani rol hian Mizoram an eng college dang nge om chungte tan chon ani ve thawani kan college tha se midang college chu kan va kher vak lo don nge mo khatiang khan ya hei sarkar chonin an thei to pan chua ti pon tum ngei boka chuta chonin hun milo pete u hei ti ngei pokan tume an ti lain Champhai lampang kha MZP lampang khanin tiang khanin pisa kai tur le college kal tur te pon lo danga kal to te pon ho tir lanin ka she khatiang khania thil boi thak tak chu ni vein ka ring ram hroi tu achang tu department how to ni phei chuanin lu hai thak ve thin ngot ka ring heta lung oi lo pisakai turte zilano pangjuna in panakal ten lo danga khatiang nga ni kha chonin an ma ni voice kha ngai pe mo lo thaini don chi lowa tiang lai situation atak hianin a congress po ni se MNF po ni se party dang zong po ni se hetiang situation a hi chonin achang tu department ni hi lu hai thlak thinin karing chi andin mun hi ta aniam lu tuk big le har sabi lu tukanga talan thin le inchip thena om social media te kan lo huve a ngai sakan ni lo tia thuthang om hi chu eta tang hi chuan kan thu thiam mai ome ngai dan po kan siam thing ka ring tin economics department a hian sanction post pathum ma oma
pahnih kan hno khata hi baka hen casual teacher pakhat an neya zirtirtu pathum an oma zirlai somre le pakua an oma tin workload kan ti kar khata class an lak za hi ama miang che sompuruk point pathum ani a zirtirtu le zirlai in thlauna hi 1:30 ani zirtirtu pakhatin zirlai somthum en kol angin angai theya Mizoram College economic zirtirtu pathum emo ai claim nei hi college pakwa namani Champhai College hi andang lambik lova tin kar khata class nei somparuk point pathum ang che nei emo ai tam nei hi college pasari lai anamani college pasarin an workload nei ang che nei zo kani chu college pasarin kar khata period somparuk point pathum an neya college pasari zirtirtu ten ai tam nei hi college pali anom boka anma ni le anma ni ai tam nei kha college som le pakhat tanamani economics department a hian tin teacher people ratio anti 1:30 ai nei tam college zirtirtu le zirla in thlauna tampo le zirtirtu tan har sanna te po omve thina anni aya zirla ina zirtirtu te an tam hne na angchi 1:30 ai nei tam hi college pasari anom pokani achunga zirtirtu din mun kan han tala na tang hian government Champhai College zirtirtu din mun kan hria thiam rualin college dang tenen zirtirtu an mo belna asang he ti asiata heteng din hona ding kan nia wang le zirlai pol emo college dang atanga zirtirtu dilbel na kan don tho awangin rual khai zo ka zirtirtu semrol hi a fel fai zo ka boina dang pumpel ani theipo kan beise ani tin MZP headquarters Champhai ten napier team chungchang an soite mania kan official ten en pon ka le account hasa ninga zana zanin daru le chan ve meeting te kan nei puing hala an president ngei po kan director thowa meeting na arong kal ani chunga te po chuan kan lo soya napier team visit te po an nei theilowa har satnan to chungchang te po an soya a om kan ti khop maya college tan chuan nak accreditation nei hi thil in chuan na tham ania government Champhai College in nak accreditation an nei atop na hi kumsang ni som hi pakhat dai kha ani to a nak accreditation nei tur hian college in annual quality assurance report AQAR kan ti hi kumtin an thelu angai baka information for initial quality assessment IAQA thelu nga ya chumi chu pomani nu phechon S&R self study report an thelu ngai boka chungde chu tun thlengin ti alani lova government Champhai College in AQAR hi sang hi som hi pakhat atang khan alo thelu to lo IQA le S&R po siam thei ani talo ani tuna sarkar tharina angai sak talo emo kan sarkar ta ka wanga Champhai College ina nak a hian har satna an nei ani chi alova ta hian thil hriat sual palte hriat kim lo palte om theya mi puiten kan hriat anga in ka hria karon tar lang ani nak accreditation nei tur hian college ten hemi annual quality assurance report AQAR hi anmani anin siam angaya directorate atangina mo secretariat atangina mo tingai ru ti in na takin kanin nor ngai lem lawati theni chuan arem changmo tang ti in kanin yen thina ni tuna hian Mizoram College pahni in pathumang ani chu anlat ti lova chumi te kan nei thei phe chuan India rama number 1 ni in za accreditation kha kan nei thei mai dona chumi po chukini pon kan ha thela nei thei sela kan du khop maya thelu tur pon kan lo fui zelang helama tang chuan ti thei kan nei tam lowa college zirtirtu ten committee an dina chumi phang chuan an thelu ngai thina chumi ti tur chuan kini pon ma kan lo lak puyanga amaro chu sarkarina hmiah hian har sanna siam emo sarkarina malalo emo khachu ani chi lawani ti kha an ta lang le du ani zirtirtu semrol rationalization kalpui tur chuan zirlai omzat zirtirtu man thei zat
chuta chuan damlo te principal in charge a kan lak te study leave la te maternity leave la te le adang te pai an ngaia tin section om zat te tuna hian NEP syllabus kan ti to hnuai hian major le multidisciplinary subject ten om ta chutianga chuan paper la zat en zange om zirlaia ti te zirti to posting history te thlengin lak khom ania kim chang taka lak khom ani don chuan thil hau tak tam taka oma ti sual kan hlau bok ani pan mo taka ti chuan ti sual nei pal a hlawma wangin ngun taka zir chian na nei mek ani a rationalization ti tur hian in ron na ni ngai te a om baka ruam man na om te soi ho ngai thin kini sarkar hian zirlai te din hun ngai tu in ma ala sel dona zirlai te ta na thaper tur ani kan rin tlat awangin rationalization ti turin ma kan la mek ani fiam khur taka kal angai lain tiam chin neya in norna awang hian ti mai emo en kan nei pal a hlawma kan theyang to ka chakin kan kalme ka mizoram zirna le zirlai te tan ra tha po chuangai kan be si tlat ani zirna in le sarkar pisa kai tur dang zonga malak ani hian atur tu ani hian atur tu ber chu zirlai te le sarkar be chana na thok te ania atoba chuan mi puiten kan top pha thin sarkar lamatanga malak mek dan te le college tang te din hun silsiat ani hnu le tumdanga anlati ngai lo rationalization kalpuitum ani mek laya hetiang borok om tamai hi azia lo khati tak zeta MZP headquarters Champhai soi tu te hian an mala na hi ti top se ti in ka ngen le a min lo ngai chang sela zirti tu hi sem rol kan tuma Champhai college mai nelovin mizoram kil tina zirti tumamo zirlai tam takina har satna an to hi sukkian kan dua chumi turatan chon sarkar ain buatsaih mupa ma ala ani milong hak se kan du khop mai MZP headquarters Champhai government Champhai college mai baka mizoram puma college zirti tu tele zirlai tan ma kan la mek ani ti hi milo riat saksela Champhai mi puite pon milo riat saksela tuna tuttu chuan kan ti theilowa min penghal ro an ti po hi keni chuan college pakhata han penghalela adang train lekha kan donga enga tingen ron ti le anga annin do thei taka min halai hian lo do ve sam sela I ma kan la khuna chuan rol khai jok in zirti tu kan ni thei to ang huai senangaya ti sol pal a hlawma wangin ngun taka zir chian angai zirti tu te zong zong anop to dan chin te khuyangen tho to ti te tin zirlai zangen nei ti zong zong me chon le multidisciplinary remote poi boi thak tam taka oma tiang chuan I chut chua boi puya tin ruam man na khasiam le ngai boka chumi tur chuan min lo la hak hret sela an duang hi chu kan pek thei ngei po kanin be sei ani tikhan ka statement ka siam thei chu tu tok tamai la zona le chane te po om thea ngun taka milong ai thak sakawangin lo thu kan sai phot ani tikhan kan du to nga achiang tarenga chuti tum lawan ni lawa an ti do na thei to pan chua maro chu thil hi ti rum thei ni la uluk taka ngai to hei hi thangem chumi chu ti la thangem khatuna po atop khana ron sei ka poimo khop mai ando hi ti puitlin sakila he ta le lampain lo sei lenga mo kha college tang tam tak an mani aya zirano pang enkol nemjok class pola nemjok kha an omani he thil hi achang tu minister than hi chona lu hai thlagin karing tun isu kher hi chu poni se khati jong khatun tum video chu le photte se